Ok, ljudi, nastavljamo. Da, i idemo da tražimo neko lepo mjesto za kuću, preživljavanje, moju farmu, njivu i tako. I tako to. Ok, šta ovo pucka? Ne znam. Ajmo malo da budemo Tarzan. Ok. Idemo. Tako, dobre. Auč. To je bolelo. Za koliko. Ok. Dobro. Haha. Ovo se radi već. Fino. Sad. To je sam uradio, to tako bi slatko pao. Živjet ću gore. I to sam odlučio kad sam bio već negdje tamo. Samo to nisam rekao, ali ne znam. Ok, idemo gore. Ima metala možda? Nema metala, nema metala. Treba mi metal da se cijeli obučem i da napravim neke svečice, kao što su mač i svi ti alati. Ok, ko će se peti gore? Nema šta. Voda. Imam ideju. Onda nekoliko bi to bilo dobro. Ajmo. Idemo. Ok, to je već ok, da sam se popela. I go. Ide izvor, dobro. Ok, ovdje je kao stepenice. Vidite vi to. Ok, nije baš tako, ali ok. Može se nekako. Ok, idemo ovdje, idemo tu, ovdje ima snijega, ovčice. Mrzim hladne predjele, ali izgleda moćno na visini. Dobro. Ovo drveće ću da srušim. U stvari, čekaj. Da vidim ja odavde da li ima neđe. Vidite to. Uopće negdje ima vode. Negdje ima vode gdje ima i trave, i drveća, i šume. Pa, to je teško naći, ali može se, vidite. 4 ovce. Može se naći. Šta je ono? Ovo vidi lava. Je. Ok. Idem vidjeti šta ima ono špilji. Ili ti pećini. Čujem kostura. Zašto mi ovoliko baguje? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok, idem tamo. Ovdje može nešto poslužiti. Nešto dodatno. Ok, stopirat ću dok se malo ne odbaguje. Ok, ljudi, nastavljamo. Kad snimam, onda baguja vidi ravnice. Krave, evo planine, voda, dobro, to je potočić, ili ti jezerce malo, ali kladim se da ima vode tamo. Ok, ima ovdje i dosta vode isto. Ajmo, voda. Ok, ovo je dovoljno i sasvim dovoljno. Ima šuma. Ja mislim da je ovo super mjesto za preživiti. Tamo ovce, svinje, krave. Da, tamo je planina. Ma nema čega nema. I idemo. Pravimo kuću ovdje. Samo ne znam da li ću da pravim kuću ovdje ili gdje. Ili gdje, bre. Pa ne znam. Imam ideju. Ok. Špilja.
pećinice. Jel ono? I nema se. Ništa nisam vidio. Nema nikoga, prazna pećina. Valjda. Hajde bre. Tako. Ajmo bre, nek padne neki zanatski sto ovdje. Tako. Tako. Idemo. Uplaši mi je krava. Ajmo, sve, baš sve. Ok, ovo ću da ostavim. Ok, nema veze, i ovo ću. To. I ovako ne bude. Ovo mi uopšte ne treba. Ajde, krevet ću da stavim. Ok. I idemo. Treba mi dosta zemlje da poravnam ono tamo. To je dobro. Evo da, ugalj. Ok. Sjeme, to će biti od velike pomoći za moju njivu. To. Dobro, okej. Nema ništa, ajmo. Ja mislim da je 21 zemlja sasvim dovoljno. Okej, ovo sam omanuo. Tako. I ono ću istražim ovu špilju, neću da živim pored špilje. Nju ću da zatvorim. Je li ovo lava? Ne, samo otvoreno. Baš fino. Okej, idem. Šta mi kravo tu? Ispuštaš neke zvuke, ajde. Nosi se bre. Super. Samo da... A ne. Ne bih od gore da uzimam. Evo ovako ću ovdje. Fino, puše mi lopata. Evo. Ja mislim da je to okej. Podsjeća na onu moju staru špiljicu. Da. Okej, o tu si. Ajde dođi sad. Ajde. Šta sad bježiš? Evo ti ga. Ću da pojedem tvoje trulo meso. Šalim se, nije trulo, okej, ukusno je meso. Idem. 2 sjemena. To je sasvim okej za početak. Sve ću ovo da porušim. Okej. Dobro. Pa ne znam. Ne znam da pravim ovdje kuću ili ovdje kuću. Nemam pojma, vjerujte mi. Ali počet ću evo ovdje. Ok ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovaj klip. I ćao!